Bok ljudi, danas sam vani na dvorištu, taman sam vam htjela nešto reći, slušajte, susjed hoće nešto pilit, tako da sad čekam da se ta buka utihne. Trenutak, utihnuo se. Uglavnom, danas imam puno zanimljivih projekata, ne znam šta ću sve uspjeti napraviti jer par sati imam za provesti na dvorištu. Uglavnom uzela sam si kompjuter jer editiram za vas jedan video koji mislim da će vam biti zanimljiv. I opet susjed, opet buka. Ništa, budući da susjed pili i ne prestaje, najbolje da se ja uhvatim svog posla i da ne gubim više vrijeme. Idem na editing videa, da vam to završim. Mislila sam da će to biti super onako raditi vani na sunčeku. Imam feng shui, prepisujem si neke skripte u bilježnicu, malo učim i htjela bih se malo kreativno izražavati i danas, pa sam si uzela van akvarel bojice i ništa, previše buke, idemo na posao. Zapalila sam si ovu spiralu jer komarci mi ne daju mira. Znači, užas. Ovoliko sam obučena, jučer su me izboli po glavi. Ne daju mi mira, doslovno, sad su me izboli po rukama. Eto. Evo ljudi, mali update. Znači, ja sam isprobala onu hammer flower tehniku koju sam našla na Instagramu i mogu vam reći da nisam baš onako 100% oduševljena s njom. Dosta pigmenta se preneslo na papir i to mi je bila inspiracija da nacrtam ove cvjetiće, ali sami po sebi cvjetići nisu onako imali baš oblik cvjetića. Ne znam, tako da puno ljudi stavi nešto na Instagram, a opet puno toga ste vidjeli, a niste ništa naučili. Zato jer ne otkriju ono cjelokupnu tehniku i sve što rade kako bi pripremili neke stvari. Ali zadovoljna sam sa rezultatom. Baš je bilo onako kreativno popodne. Znači nacrtala sam ove cvjetiće i ovaj ovdje. Volim i vodene bojice, volim kako klize po papiru i stvaraju čaroliju. To me baš onako opušta. I poslužila sam se ovim poljskim cvijećem što sam našla tu u svom dvorištu. Tako da super, mislim da ću se ga malo nabrati za kuću. Sada na feng shui radimo blagavonice, tako da nam je zadaća slikati blagavonicu, to jest u mom slučaju blagavonski stol, zato jer kuhinja i blagavonica mi je sve u jednom. Mogu vam malo više o tome pričati, mislim da će vas to zanimati, ono kakva bi trebala biti blagavonica onako po pravilima feng shui. Tako da definitivno vam radim video o tome, ali moram prvo srediti svoju blagavonicu jer ju moram slikati za sutra. Tako da sam mislila nabrati neko poljsko cvijeće. Da vidimo koliko je sati. Hej, bokić ljudi, hoćete se družiti sa mnom danas u mojoj kuhinji? Ja se upravo kuham ručak, to jest ručak je već kuhan. Moram samo podgrijati juhicu. Napravila sam krem juhicu od tikve, krumpira i kapule i jako je ukusna. Volim još gore staviti malo crnog papra, kurkume, parmezana i maslinovog ili bućinog ulja i bude Tikve su iz našeg vrta, imamo ih jako puno, poslagala sam ih po stepenicama jer nisam više znala kamo da ih stavim, ali stvarno uživam u njima jer su jako zdrave i jako ukusne, one butternut, baš su izrasle. I to na mjestu gdje ih nisam zasijala, što je još smješnije, to jest na mjestu gdje sam ih zasijala, izašle su, ali nisu dale toliko plodova i onda odjednom je buknula jedna cijela šuma butternut tikvi na jednom sasvim drugom mjestu, na drugom kraju dvorišta. Izgleda da je vjetar raznio sjeme ili možda ptičice
i kad smo imali one radove u dvorištu, bager je onako razgrtao zemlju i izgleda da se to sjeme primilo i jako mu paše tamo, jer i dan danas još, evo, 10. mjesec, ali imamo tikva u vrtu, imamo cvjetova, tako da eto, super. Danas nisam bila ništa u vrtu, baš zbog toga što sam trebala oprati kosu, danas mi je Feng Shui škola, priključit ću se na Zoom u 6 sati počinje i sad bi si htjela nešto pojesti i malo ponoviti baš za Feng Shui. Radimo blagovonice, tako da sam jutros čistila kuhinju, slikala blagovonicu, to je blagovonski stol, jer mi nemamo zasebnu sobu kao blagovonu, nego imamo kuhinju i blagovonu sve u jednom. Tako da, eto, to je to za sad. Idem si sad pojesti u juhicu. I sad dok jedem posvećujem se zaista jelu, posvećujem se ovom obroku kojeg sam si spremila sebi i svojim ukućanima s puno ljubavi. Tako da sada sam baš onako, mindset je na jelu, na ovom sadašnjem trenutku. Eventualno si stavim malo handpan muzike da mi svira. Malte Martin je jedan od mojih omiljenih na YouTube-u kojeg volim gledati. I ljudi moji, stvarno, evo, učili smo prošli tjedan na Feng Shui kako je uvijek u prošlim vremenima bila bitna ta tradicija blagovanja, znači da se obitelj okupi, da se zahvali na hrani, da to bude jedan trenutak u kojem se zaista povežete sami sa sobom i sa tom hranom koju jedete, koja vam daje vitalnost, zdravlje, dobru životnu energiju. I stvarno je vrlo bitan taj mindset, bitno je to što upućujete toj hrani koju jedete i hrani koju spremate. Bitan je taj sam proces jedenja, da ste zaista na miru dok jedete, da date svom tijelu priliku da lijepo i probavi, da lijepo primi tu hranu, da mu date do znanja da unosite tu hranu s puno ljubavi. I mogu vam reći da je to nešto što sam ja onako intuitivno baš počela primjenjivati unazad zadnjih par godina, da baš prije jela se skoncentriram. Ne mora to biti na glas, ne morate moliti ili tako nešto, ali bitan je taj mali trenutak, znači prije jela skoncentrirajte se na tu hranu koju ste si napravili, ili ako ste negdje kupili, ako niste imali vremena, bitno je zaista da date tu svoju dobru energiju, dobru namjeru toj hrani, da ćete ju sad pojesti u miru i da će vam ona učiniti dobro. I to je jedan vrlo mali ritual, mala promjena koju možete unijeti u vaš život. Onako duboko udahnite i pripremite se za to jelo. I onda budite malo na miru. I to vam je to. Evo me natrag. Ne znam da li vas ometa zvuk perilice. Stavila sam suđe da mi se pere. Eventualno vas preselim u neku drugu sobu. Ali sada sam ovdje, pijuckam si čajić. Ovo je prekrasna šalica iz Pepka. Znači ova jesenja kolekcija. Kupila sam jednu sebi, jednu za mamu. I odmah su se rasprodali. Možete vidjeti kao gljiva muhara i ima i vjevericu. Znači toliko je slatka. I onda pijuckam čajić i imam si tu par keksića, ako možete vidjeti. I to je to, znači uspjela sam isprintati ovu svoju skriptu
i sat vremena imam prije nego što počne škola, ali uvijek se dovedem u ovu situaciju da ponavljam na brzinu, jer učiteljica uvijek ispituje, a ja se uopće ne spremim unaprijed. I uvijek si kažem, uzet ću si malo vremena tijekom tjedna i ništa. I onda sat vremena prije, manično pokušavam nešto naučiti. Uglavnom, mužev kompjuter je užasno spor, ne znam šta mu je, on govori da je to kao normalno, da sam ja naučena na Mac, a Mac je ovako brz, ali moram printat preko muževog, ali užasno je spor, ne mogu vam opisati koliko je spor, to meni nije normalno. Ja sam isto prije imala PC i nije bio toliko spor, znači mogla sam raditi blog postove i sve ovako, da imam ovako jedan kompjuter kao što ga ima moj muž, ne bi ništa uspjela napraviti na njemu, znači ništa. Mislim da sam doslovno više od sat vremena izgubila da bi uopće ga uključila i da bi onda isprintala ovih par stranica. I on kaže da je to kao sad normalno, da su to kao neke nove generacije kompjutera koji imaju non stop te ažurnamenti u nedogled, da se ažuriraju valjda svaki dan i po sat vremena, ali ne znam, ne kužim. Nije mi to baš normalno. Kako ljudi mogu raditi na takvim kompjuterima? Uglavnom, ponavljam, u vezi blagovaonica, pa sam si mislila da vam i pročitam ujedno tu skriptu, ima par stranica, mislim da bi vam moglo biti zanimljivo i korisno. Radit ću videe na tu temu, ali dok ja dođem do blagovaonica ima puno drugih tema koje bih htjela obraditi što se tiče Feng Shua. Tako da, evo, ovo vam je malo prilika da čujete nešto više o blagovaonicama. Pa krenemo. Blagovanje simbolički je unošenje blaga u sebe hranom. Unošenje blaga punjenjem, toplinom druženja i ljubavi. Kinezi smatraju da hranimo tijelo, srce i duh. To je točno tako, to je ono što sam vam baš bila pričala prije ručka. Ritual blagovanja je važan, ne jesti na brzinu, napravite što ugodniju i udobniju atmosferu za sebe i za vaše goste. Sad smještaj blagovaone, gdje je najpovoljnija? Idealno bi bilo da je blagovanje na istoku, jugoistoku, jugu ili jugozapadu za sjevernu polutku. Ako imamo dvije blagovaone, jedna može biti i na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru. Zapad je dio svijeta koji je rezerviran za goste, to jest privlači goste, društvenu zabavu. Sjeverozapad i sjever je dobro za poslovne susrete, a sjever također ako se hoće postići više mira iz hrane. Može i sjeveroistok zbog elementa zemlje. Znači, moja kuhinja je na jugozapadu, što je dobro, a ako gledamo onako strane svijeta unutar moje kuhinje, onda bi sam blagovaonski stol bio prema istoku, što je opet povoljno, što je doslovno plus. Ne moram ništa mjestiti. Položaj blagovaonice unutar stana. Nije zgodno da je odmah na pogledu blizu ulaza u stan. U Italiji ja sam živjela u stančiću koji je bio onako open space, kuhinja, blagovaona i dnevni boravak, jedna velika prostorija. Vidjeli ste ako ste gledali vlogić jer sam vam napravila tur stana. I onda ulazna vrata, znači otvorite ulazna vrata i odmah ste u kuhinji. I to mi je uvijek bio neki bed jer trebao je kao mali hodnikić, nešto malo, neki mali prostor, a ne ono kao kad nekog primam ili otvaram vrata, odmah sam kao u kuhinji, direktno ste u kuhinji, u srcu kao kuće, ne znam. To mi je uvijek bilo onako negativno što se tiče tog stanovanja u Italiji. Znači, nije zgodno da je odmah na pogledu blizu ulaza u stan jer izaziva pojačanu ovisnost o hrani. Vidi ga se odmah s vrata, znači nema zaštite. Da, u ovom slučaju znači, nije izazvalo nikakvu pojačanu ovisnost o hrani, ali doslovno sam osjećala da nemam neke zaštite jer je odmah bila onako na naletu sa ulaznih vrata. I gosti brzo odu. Ako je tako, trebamo staviti nešto na put. Blagovaonica ne bi trebala biti u centru stana, nikako niži nivo od boravka, znači ne da vam je dnevni boravak pa onda da idete nekom stepenicom dolje u blagovaonu. I važno je što se nalazi ispod, iznad i pored blagovaonice.
Iznad je meni dnevna radna soba / gostinska soba, znači jedan kao mirni kutak i to je ok, ali ispod bolje da vam ne pričam, znači katastrofa. Mi imamo prizemlje koje je nezavršeno, znači moj djeda je počeo raditi kuću od prvog kata, prvi kat, drugi kat, to je sve povezano, ali bilo bi povezano i sa prizemljem. Imamo znači stepenice koje vode od prizemlja skroz do gore, ali on je prizemlje uvijek koristio kao neko skladište, spremište, podrum, tu je držao i bače s vinom kad je imao vinograd i tako to. I tako je to prizemlje postalo znači jedno veliko skladište, odlagalište svega i svačega, starog namještaja, raznih kutija, nepotrebnih stvari, građevnog materijala i to sve kao čeka neke bolje dane kad će se dolje napraviti stan, jer dole bi stan bio ko bombončić, ali nije to tako. A možda je, ne znam, možda je, možda ću sutra dole napraviti stan. Ali za sad je situacija katastrofa, tako da ne znam šta to nosi konkretno u moju blagovonu, da li to unosi neku energiju nemira, nereda. Moram malo danas još pitati učiteljicu u vezi toga, jer to me baš brine. Rekla sam mužu da to moramo pospremiti, da moramo očistiti, ali doslovno nam treba kontejner za sve to izvući van. A da ne pričamo o paucima i eventualnim škorpionima, nije to posao za ženu. Ovako još kaže, blagovaonica ne bi smjela biti smještena iznad septičke jame, naravno, cisterne, bazena ili kotlovnice, iznad kupaonice donjeg stana, ni ispod kupaonice gornjeg stana. To mi je ok, znači ništa od toga navedenog. Iznad garaže, ostave ili podruma imaju ustajalu energiju koja pada. Znači zbog ustajale energije koja pada. U takvom slučaju je već parket na podu dobra kontramjera. Ja nemam parket, ja imam pločice. Blagovaona ne bi trebala dijeliti zid s kupaonicom, ako dijeli staviti sliku ili tapetu s energijom drveta ili vazu s cvijećem. Ako dijeli zid s liftom treba staviti nešto zemljano, žute boje, keramička posuda, male keramičke posudice sa začinima i slično. Mislim da će vam ovo biti baš zanimljivo. Stol za blagovanje. Znači funkcije stola za blagovanje su samo blagovanje, prijem gostiju, pisanje domaće zadaće, to je i nama, onda neki rad, kreativni rad ili kao radni stol, šivanje, crtanje, kreativni rad. Stol za blagovanje može se smatrati vrstom oltara u kući. Da, jer nešto se sve događa na njemu, jel da? Sad, oblik stola. Zgodno je da je okrugao ili ovalni, elipsast. Najbolje je da se može rastezati pa iz okruglog nastane ovalni. Znači, okrugli je najpovoljniji zbog toga što svi su kao ravnopravnog položaja, jel da nema neko ko je kao na čelu stola, nego svi imaju istu, ajmo tako reći, vrijednost, ne znam, simbolički pričano. Može biti pravokutni ili kvadratni, meni je pravokutni. Stolnjak je dobar da ublaži rubove stola. Neki kažu da je osmerokut dobar, a drugi da je premoćan za oblik stola. Osmerokut. Šta vi mislite? Ja si nekako ne mogu zamisliti osmerokutni stol. Ne znam, to mi je nekako čudno. Oblik stola ovisi i o obliku prostorije. Pravokutne prostorije mogu imati pravokutni ili elipsasti stol. Moja je baš pravokutna kuhinja i eto, pravokutni stol. Kvadratne prostorije imaju kvadratni ili okrugli stol. Okrugla prostorija može imati okrugli ili kvadratni stol, ali bolje okrugli. Ako je prostor dio osmerokuta, može imati osmerokutni stol. U takvom prostoru on ima smisla, a zgodno je tada imati rotacionu ploču na sredini i na nju ucrtati yin-yang simbole. Sigurnost i udobnost, paziti da se ne udara u noge, da uglovi nisu šiljasti, da noge ne vire. Znači da taj stol bude onako siguran, a ne ono da je mjesto gdje ćete se morati paziti da se ne lupite.
Veličina stola ovisi o broju članova obitelji, najbolje je na rastezanje jer kad pozovete goste ili imate neki party možete imati više ljudi. Ako je veliki, kad ima malo ljudi, ukrasiti drugi dio stola, da ne zjapi prazan, jel da? Materijal stola. Idealno je da je drveni i to pune plohe. Eto, moj je drveni i to pune plohe, pravo drvo, onako netretirano i zaista je prekrasan osjećaj na tom stolu, bilo šta raditi i jesti i kreativno raditi. Znači, obožavam ovaj stol. Kupili smo ga prije otprilike 1,5 godine i izabrala sam ga onako pomno, s puno pažnje, baš onako po mom guštu i baš sam onako ultra zadovoljna, baš onako kao neko živo drvo i meni je osjećaj predobar, bez obzira na to šta Feng Shui kaže. Vidjet ćemo danas jer smo slali slike učiteljici, ali kažem osjećaj mi je baš onako predobar. Najgori je stakleni stol na staklenim nogama, to je kao da jedeš spoda, što se na istoku smatra nečistim jedenjem. Takav stol kreira nesigurnost, nečistoću, hladnoću, neprijemčivost i brzinu. Osim toga, takav stol odbija od hrane. Kontramjera je staviti stolnjak. Stolovi s uglačanim kamenim pločama imaju neke slične efekte kao stakleni stol. Treba izbjegavati željezni stol ili kombinaciju željeza i stakla. Ni plastični stolovi nisu poželjni. Znači, ni mramorni stolovi, isto tako, jer imaju tu neku energiju kao staklo. Boja. Najbolje je svjetlo drvo s vidljivom teksturom. Najbolje bi bilo da je masivno. Eto, super, to je plus za moj stil. Izbjegavati da bude pretežak i predimenzioniran. Za stol, evo neke preporuke. Čelo stola ne smije gledati u vrata, jer je to kao nalet na glavu obitelji, roditelji su obično na čelima. Tu je mali problemčić jer vidite vi ovo vrata. I s druge strane su druga vrata koja idu u dnevni boravak. Ne smije biti na kraju dugačkog i uskog hodnika, ne pored vrata glavnog ulaza, zahoda ili spavaće sobe, čela stubišta ili oštrog kuta. Ne ispod grede, krovnog prozora, stubišta ili školjke gornje etaže. Sad, individualne preporuke prema školi kompasa. Raspored oko stola je poželjno takav da djed i baka sjede najdalje od vrata, da otac obitelji sjedi na čelu, a žena odmah do njega. Kad dolaze gosti, članovi obitelji trebaju sjediti sa zidom iza leđa. Kod osmerokutnog stola povoljno je sjedenje prema pozicijama članova obitelji. Otac sjedi na sjeverozapadnoj, a majka na jugozapadnoj strani. Idealno bi bilo da svaka osoba može sjediti u povoljnom smjeru za sebe. To se izračunava, imamo neke tablice, izračune, proračune. Ako odlazimo u restoran u svrhu romanse, treba odabrati restoran i stol tako da imamo kornjaču iza leđa i da obje osobe sjede u svom smjeru romanse. Dobro, to vjerojatno nećete razumjeti šta sad to znači imati kornjaču iza sebe i kakav je to smjer romanse, to je nešto što ja sad trenutno učim, tako da ne duljim u vezi toga. Stolice, znači preporuka je isprobajte ih uživo prije kupovine, važna je udobnost i mekoća, bitno je da su sve jednake zbog ravnopravnosti, isprobajte svaki pogled, znači kad sjednete ovdje, ondje, lijevo, desno šta vidite i samci neka upotrebljavaju razne stolice. Šta sad to znači? Samci neka upotrebljavaju razne stolice. Moram pitati učiteljicu, nekako mi nije jasno, upitnici. Ja sam se toliko razvezala, meni je i ova kamerica na Canonu totalno otišla, moram ju sad staviti da se puni, ali želim stvarno završiti ovaj video jer mislim da je zanimljiv. Možda sam vam stvarno trebala snimiti zaseban video o tome, jer ovaj vlog će onda biti dugačak, ne znam, sat vremena. Ali idemo dalje, kad sam već krenula da završimo, zar ne? Što se tiče rasvijete, idealno je prirodno dnevno svjetlo. Umjetno neka bude 70 cm iznad stola. Najbolje je da je ta visina podesiva. Broj rasvjetnih tijela ovisi o veličini stola. Isto tako ima veze u kojoj zoni se nalaze. Važno je da rasvjetno tijelo ne bude preteško ili agresivno. Treba biti lagana, transparentna rasvjeta. Zgodno je često paliti svijeće na stolu, idealno od pčelinjeg voska.
E pa evo, ja imam ovdje jednu svječicu u ovom staklenom svječnjaku kojeg sam kupila za par eurića u Happy Home-u i baš mi se sviđa, mogu reći. I onda našla sam jedan super vintage, to je bio, ja mislim, iz Delnica od mog tate svječnjak i njega isto tu držim i stavit ću jednu zlatnu svječicu danas i baš doprinosi toj nekoj atmosferi mira i sigurnosti kad zapalimo svijeću prilikom objeda ili recimo kad sin i ja crtamo ili kad se moramo na nešto fokusirati, primijetim da baš ono pomaže zapaliti svijeću. Za ventilatore kaže nikad iznad stola. Pod idealno je da je drven, mora biti uredan i da nije škripav. Vidiš, nisam to znala. Drveni pod je bolji u kuhinji. Izbjegavati bogate vunene tepihe i sagove, skupljaju mrlje i mrvice. Smiju biti i pločice ili kamen. Meni su pločice u kuhinji, što je vrlo lako za održavanje, ali s druge strane, to jest pričamo o blagovonici, s druge strane je dosta hladno zimi, baš bude hladno, tako da eto, mi smo sad u fazi traženja nekih adekvatnih tepiha za kuhinju koji se mogu onako lako čistiti i održavati, jer ove koje imamo sada, imamo već par godina i bili su prekrasni kad sam ih kupila, prekrasni, ali ne pitajte me kakvi su sada, znači jako teško za održavati. Evo sad su baš vani, luhtaju se, usisala sam ih i stresla, ali vani su sad na balkonu, dekoracije u kuhinji. Dobre su slike cvijeća, božur, gerber, suncokret, ruža, tulipan, karanfil, izbjegavati slike mrtve prirode. Dobri su motivi zdravlja i plodnosti. Poželjno je i živo cvijeće, zdjela s voćem i povrćem, pogotovo naranče, limuni, mandarine. Dobar je i debeli nasmijani Buda. I onda postoje ove figurice, tri kineska mudraca, Fuk, Luk, Sau. To su tri mudraca koji donose blagoslov. Mogu biti i blizu stola za blagovanje, od keramike ili metala, ali ne preveliki. Oni kao i debeli Buda predstavljaju obilje, punu ostavu i slično. Ovako izgledaju. To su ti kineski mudraci, znači Fuk, Luk i Sau, tako se zovu. A to se sigurno može kupiti na nekim azijskim web stranicama. Ali ako osjetite neku potrebu za tome, čini mi se to onako više dio kineske tradicije, njihove kulture, doduše Feng Shui potječe iz Kine, ali ja baš volim inkorporirati nešto i za što sam ja kao više vezana. Kupila sam recimo one kineske zlatne novčiće na crvenoj traci koji vam donose obilje u život i u kuću i njih sam stavila na određena mjesta u kući, ali sad baš da ne pretrpam kuću tim kineskim simbolima, bilo bi mi malo čudno onako, šta ja znam. I za mene je ovo suho cvijeće, to inače kao nije dobro po Feng Shui, ali ja, ljudi moji, volim skupljati recimo cvijeće iz svog vrta, te neke travke, sušiti cvijeće i onda ih ovako farbam, nasprejam, dekoriram. Ne znam, to mi je onako gušt, meni se to sviđa. Ja recimo ne volim umjetno cvijeće, ali me to asocira više kao na groblje. Volim da mi je kuća prepuna biljaka, sobnih biljaka i zaista je, moja kuća je baš zelena, ali volim i to suho i šta ću ja sad? Šta ću ja sad, ljudi, ja to volim. A pogotovo što se tiče recimo češera, pampas trave, ovih cicamaca recimo koje imam tu. Je tako divno i to nije nešto što se osušilo, to je tako izraslo, znači i one slamnatice, cvijeće baš bude tako, znači pampas trava nije da se osušila, da je propala, nego baš takva izraste, mislim, nije to sad neka energija propadanja. Ali kao po Feng Shui kaže učiteljica da to nije poželjno. A šta ćemo sad? Sad, što se tiče ogledala, bitna je umjerenost, u blagovanju može neko manje dekorativno ogledalo, ali moramo paziti da pri sjedenju i stajanju nikome ne reže glavu. Ogledalo također ima smisla ako dodaje svjetlost. I sad kaže ovdje, važno je i kako jedemo, ne jesti s nogu, ni prebrzo, niti iza 7 sati na večer, u svakom slučaju ne 3-4 sata prije spavanja. Važno je duže žvakati dok jedemo, inače stvaramo kiselo stanje krvi.
Jesti hranu iz prve ruke, nerafiniranu, cjelovitu. Nemasno, više biljnu hranu, sezonsku iz umjerenog pojasa. Najbolje bi bilo hranu proizvoditi sam. Da. Dobro, eto, to su male smjernice. Uglavnom, ja sam si ponovila, mislim da ću još jednom to sve pročitati i nadam se da je i vama bilo korisno i mislim da ću s ovim i završiti ovaj vlogić jer ovo mi je zaista puno vremena, ajmo reći tako, oduzelo, ali znam da vam je bilo zanimljivo i zato ću vam češće ovako nešto snimati. Šaljem puno pusa i vidimo se u idućem videu. Bok!